Ibihe byiza mfite abakunzi ba Initoke Rwanda, mwebwe mubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi babigaruka ku makuru na documentaire ha muri sport, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Abantu bakora itangazamakuru n'abantu babazwi cyane bitewe n'ibyo bakora, ku buryo abantu benshi baba bazi amazina yabo, ibyo bakora naho bakorera. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe abahoze ari abanyamakuru bakorera ibindi bitangazamakuru nyuma bagashinga ibitangazamakuru byabo. Cyo nagusaba nuko wabara nanjye kuva none kugera ku musozo, kandi niba rugambye rigeze kuri Initoke Rwanda ugakunda ibyo dukora, nugende udakandi subscribe ubundi ujye ubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi. Ubimbura abandi mu banyamakuru bahoze bakorera abandi nyuma bagashinga ibitangazamakuru byabo, n'umunyamakuru Kakuza Nkuriza Charles wamamaye Kenisi washinze igitangazamakuru cya Radio TV1. Kenisi yamenyekanye mu bintu byinshi birimo gutegura ibitaramo, ubuhanzi, gusa reka twitse ku bijyanye n'itangazamakuru yamenyekanyemo. Ubundi Kenisi atangira umwuga w'itangazamakuru yawutangiriye kuri Stiredi, nyuma aza kujya kuri Flash FM, aha akaba ariho yavuye ajya gushinga igitangazamakuru cye yise Radio TV1. Kenisi avuga ko yashinze radio ye atangira akorera mu rugo iwe aho yaratuye Igikondo. Kenisi avuga ko radio ye yatangiye kwepana na leta, gusa nyuma bikaza kugenda neza maze ashinga na televiziyo. Igitangazamakuru cya Radio TV1 ni kimwe mu bitangazamakuru mu Rwanda bikunzwe n'abatari bake. Ubundi Kenisi yavutse mu mwaka wa 1941 avukira mu Rwanda, akaba naho yize amashuri abanza n'ayisumbuye kuko yasoreje kuri LCD Kigali Nyamirambo. Aha yigaga kuri LCD Kigali niho yagaragarije impano zitandukanye zirimo yo kurimba, gutegura ibitaramo, kuko yateguraga ibitaramo akishyuza, ku buryo yasoje amashuri yisumbuye afite miliyoni 2 kuri konti. Yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2002, nyuma ahita ajya mu gihugu cya Uganda kwiga ibijyanye no gutegura ibiganiro no gufata amashusho n'ibindi bitandukanye. Nyuma yo gusoza ayo masomo nibwo yahise agaruka mu Rwanda, aribwo yatangiraga itangazamakuru. Ku mwanya wa kabiri mu banyamakuru bakoreraga abandi bagashinga ibitangazamakuru byabo turasanga abanyamakuru bashinze BNB Kigali FM, aribo Bagirishya Jean de Dieu wamamaye nka Jado Castar na David Bayingana. Aba bombi bakoranye kuri Radio Kaminuza y'u Rwanda, Radio Sarusi, bakorana kuri Radio TV10, naho aho batakoranye ni kuri Voice of Africa aho David Bayingana yakoraga mbere kujya kuri Radio TV10, mu gihe mugenzi we Jado Castar we yakoraga kuri Radio Sarusi. David Bayingana na Jado Castar aba bombi nibo bashinze BNB Kigali FM. Aba bantu benshi bemeza ko iyi radio ari ya mbere mu bijyanye n'amakuru ya sport, aho aba bombi bashinze iyi radio yabo nyuma y'uko bari bamaze igihe bakorera abandi. Ikindi nuko bashinze iyi radio nyuma y'ubucuti bafitanye, kuko ari inshuti kuva bakiga muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare, aho David Bayingana yigaga amategeko naho Jado Castar akiga itangazamakuru n'itumanaho. Icyo wamenye nuko David Bayingana yavukiye mu gihugu cya Uganda, aho umuryango we warahungiye, gusa nyuma ukaza gutaha mu Rwanda. Akaba ariho David Bayingana yakomereje amashuri yisumbuye, aho yasoreje amashuri yisumbuye kuri LCD Kigali. Naho Jado Castar we yavukiye mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba. Jado Castar akaba yaravutse muri Werurwe mu mwaka wa 1941. Jado Castar mu mashuri abanza yize i Kayonza mu murenge wa Kabarondo, naho ayisumbuye icyiciro rusange akiga ku seminari no ya Mutagatifu Dominique Savio ku Rwesero mu karere ka Gicumbi. Naho icyiciro cya kabiri gisoza amashuri yisumbuye akiga mu seminari no ya Mutagatifu Kizito Izaza mu karere ka Ngoma. Ku mwanya wa gatatu ku bantu bahoze ari abanyamakuru bakorera abandi nyuma bagashinga ibitangazamakuru byabo turasanga Mutesi Scovia washinze televiziyo mu Marwa Gasabo. Hakaba hari nyuma y'uko yakoreraga abandi, aho yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye birimo Radio TV Flash, BNB Umwezi, Godrich, Umuryango ndetse n'ibindi bitandukanye. Mutesi Scovia ni umwe mu banyamakuru bazwi cyane mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane mu nkuru zirebana na politike ndetse n'ibibazo byo kuvugira abaturage. Mutesi Scovia yatangiye kumenyekana cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ubwo yakoreraga ikinyamakuru cya BNB Umwezi mu kiganiro The Real Talk, ariko mbere yaho akaba yarakoze ku bindi bitangazamakuru bitandukanye birimo Radio Flash na televiziyo BTN TV, Umuryango TV ndetse na Godrich TV. Mutesi Scovia yaseze igitangazamakuru cya BNB Umwezi ajya gutangiza igitangazamakuru cye cyacaga ku miyoboro ya YouTube, kaba yaragihaye izina rya Marwa Gasabo TV, kikaba gitambukaho inkuru zirebana na politiki ku kigero cya 70%. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 nibwo Marwa Gasabo TV yatangiye gukora ku mateleviziyo asanzwe nyuma y'igihe ikorera online. Mutesi Scovia yahise aba umudamu wa kabiri ushinze igitangazamakuru cye nyuma ya Nirere Marie France washinze Genesis TV. Ikindi wamenya nuko Mutesi Scovia yatorewe kuyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ku itariki ya 15 Ugushyingo mu mwaka wa 2024, aho yari asimbuye Barore Cleophas.
Ikindi bamenye nuko Mutesi Scovia afite indi miyoboro itandukanye ica amakuru atandukanye irimo uwo yise Mutesi Scovia uco amakuru atandukanye na Mama Rwagasabo Sport ico amakuru arebana n'imikino. Ku mwanya wa kane mu banyamakuru bahoze bakorera abandi nyuma bagashinga ibitangazamakuru cyabo turasanga umunyamakuru Sam Karenzi washinze ikinyamakuru cya SKFM mu kwezi kwa Gashyantare mu 2025. Sam Karenzi yashinze igitangazamakuru cya SKFM nyuma yo gukora ibitangazamakuru bitandukanye birimo Radio ya Kaminuza, Radio Salusi, Radio TV10 na Fine FM. Yavuye ajya gushinga radio ya SKFM. Sam Karenzi yavutse ku itariki ya 14 Mata mu mwaka w'1945. Nyuma yuko umuryango ugarutse mu Rwanda, Sam Karenzi yatangiye amashuri abanza mu Rwanda, aho yatangiriye kuri Ecole Primaire Maranyundo, ishuri riherereye i Nyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Amashuri yisumbuye icyiciro rusange yakize mu karere ka Kayonza ku ishuri rya Kayonza Modern School, naho amashuri yisumbuye icyiciro gisoza yakize ku ishuri rya Groupe Scolaire Gahini mu karere ka Kayonza. Akaba yarize ibijyanye n'indimi. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Sam Karenzi yahise ajya kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ibijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho. Akaba aribwo yatangiye gukora itangazamakuru kuko yatangiye kuri Radio Salus. Sam Karenzi yatangiye akora amafaranga 25,000 y'amafaranga y'u Rwanda, gusa nyuma yanga gucika intege biza kurangira ashinze radio ye. Radio ye ikunzwe n'abatari bake, cyane cyane abakunda ibiganiro birana na siporo. Ku mwanya wa gatanu mu banyamakuru bakoreraga abandi nyuma agashinga ibitangazamakuru byabo, munyemere tuhashyire abanyamakuru bakora kuri YouTube. Mu bo twatoranyije harimo Murungi Sabe washinze Isimbi TV. Umurungi Sabe akaba yarakora ibitangazamakuru bitandukanye birimo Magic FM, Igihe ndetse n'Inyarwanda. Yakoreye imbere yuko ashinga igitangazamakuru cye cya Isimbi TV. Hari kandi Julius Chita Nitegeka washinze Chita Magic, akaba yarashinze igitangazamakuru nyuma yuko yakoze ku bitangazamakuru birimo Contact FM ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari kandi na Nyarwaya Innocent wamamaye nka Yago Pondat washinze Yago TV Show, nawe akaba yarakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Radio TV10 na Goodrich TV. Ku banyamakuru bahoze bakorera abandi bagashinga ibitangazamakuru byabo ariko bikora kuri YouTube twavuga benshi. Wowe ufite abawe n'undi afite. Reka mubwire ngo dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku banyamakuru bakoreraga abandi nyuma bagashinga ibitangazamakuru byabo. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo z'ikiganiro cyacu. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Indie Talk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajyana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi. Icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.